Ki pulit ke is Khasi Hills mentag sngi, ke shiterik ujambang arjar arpun rio, kila pinlong jing kenrai ki kali bata ki yit yong, ki bo modify ki number plate, bat ki light ha police bazar, na kaliang u additional traffic u lavish guard, ula yat huru, baya kini ke jing kenra, an pinlong, ha keleng kanong ba, kanang bakan amdan kanu ke jing yait light bakum kini. Kani ke jing kenra kadi katkum ke mobile code, bat ha kani ke sngi, lai don ringkat ki magistrate, ki hair officer katana transport, bat ki pulit penyait kali. Mango 75. आप बात करो ना ये लोग बात करो Ini dark, ini totally dark. Long dark. Ini modify ini. मोम ना ये बॉडी का सर्जरी हो रहा है ना इसलिए अंदर है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ ये सब निकालो. It doesn't give a good reflector. If you put the dark glass, this back to you, no, it doesn't give a good reflector. No? You're just you're giving signal. Sebab competition jungi kam jude hi ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa suddenly ki email pa jung apa di amba yan penkala no syaka guest house lane ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay tingi sedang sya no 4 rooms tang ba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist kila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan katsandu habawan kum kini kita kum mga ngonong mo bunga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shik ni kolong big opportunities hingi ki yun pagin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli tingi jaka bagin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pam kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive ka award ma katin ba ka gold award jang to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni ka company ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lot ya baro